Onda se počelo događati da zaista te stvari utječu na uvjerenja o svijetu, a to se manipulira upravo na temelju tih uvjerenja u svijetu. Znaš, uopće nije svejedno kakvo je tvoje uvjerenje u svijetu. Evo, daću primjer. Ako je tvoje uvjerenje da si ti komad materije u kom je bljesno za nekako u mozgu je nestao, za tebe vrijede sva pravila transhumanizma. Zato ti misliš da živiš ovaj kratki život i da ćeš umreti. I to je tvoje uvjerenje u redu. Živio, mir z vami, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Evo, to kar pravi Krešimir, jaz bi samo rekel, da je citirano v knjigi Golo Device in da je to, kar on pravi, zapisano v poglavju 22 karma v knjigi Golo Device. In sicer bi samo omenil, naprimer, zakon, na katerega se v Golo Device se sklicuje, je zlato etično pravilo, ki ga najdemo v vseh glavnih religijah sveta. Naprimer, v Matejevi knjigi v Novi zavezi naprimer piše: delajte drugim to, kar želite, da bi oni delali vam. In Abbas Sadik naprimer rekel, da je to vse iz uma ali vesti, kot praviš, se pravi, če nekdo nekaj verjame, je njegova vest, ker mu pravi to tudi pač verjame, da je prav. Ne? In imam je rekel, da je to vera, ne? Da je to vera, da ni ali vest, ampak da je to vera, da je to neke vrste prepričanje. Ne? Prepričanje je neka vrste, reče se v arabsko, jakin. In naprimer, če nekdo misli, da je pač prešuštvo, nečistovanje dovoljeno, potem je to za njega dovoljeno. In Abbas Sadik je rekel, če naprimer nekdo misli, da je umor dovoljen, potem je dovoljen, je to prav. In imam, alejhi salam, je rekel, ja, ampak da nikoli ne bomo našli nekoga, ki bi to verjel. Naprimer, stvari je poenostavil, naprimer, če se prenese vrtnica in se jo ponudi 1000 ljudem ali milijoni ljudi, če nekdo misli, da bo kdo prišel in rekel, da je vrtnica grda, Abbas Sadik je rekel, da seveda da ne, in imamo njega Mir je rekel, umor in prešuštvo sta natančno takšno. Tisti, ki počnejo ti dve dejanji v globinah in oddaljenih kotičkih svojih src, vedo, da je to narobe in ni dovoljeno. Abbas Sadik je rekel, torej bo v smislu karme oseba, ki ubije, umorjena, in oseba, ki grdo tretira svoje družinske člane, in oseba bo doživela enako ravnanje s svojimi otroki. In imamo od njega in Mir je rekel, tako je. In Abbas Sadik je rekel, kaj pa takrat, ko morilec ni umorjen? Imamo od njega in Mir je rekel, da je en primer. In Abbas Sadik je rekel, naprimer, newyorški mafijski zločinski šef John Gotti, on je bil zaprt in umrl je v zaporu in ni bil nikoli umorjen, čeprav je ubil veliko ljudi. Imamo od njega in Mir je rekel, zaradi česa je umrl? Abbas Sadik je rekel, od raka. Imamo od njega in Mir je rekel, umrl je zaradi raka. In to je tako, kot pravi karmični zakon, kakor storiti vam, tako se bo zgodilo tudi, kar storiti vi, tako se bo zgodilo tudi vam. In Abbas Sadik je rekel, slava Bogu. In to je to, kar sem imel v zvezi s tem zapovedati. Hvala vsem, ki sledite kanalu, in vidimo se zopet kmalu. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.